Habakren shigilat pathai kubor ya kajing penkre ke sarkar jila ya ke tournament football league kaban Salongshen nakaliang umintri ke tanat sport subak bantai dor lingdo uloong banado ningkong ke sarkar kalaterwa bansiang do artificial turf ne uplang plastik ya ke first ground ke badai ke jakai lekai football nak kebenta ki babon ki tournament Henry nakaliang ke Shillong Sports Association kalakentat ya kini kajing terwa bat lathong do uplang jerngam kani kajing le kamshim la ne slem satia Umintri uloong bakam day kabasuk bansiang kerki du artificial turf. Henry lakat taru kijing turay kelas dang ya chakmat ban penbit penbiang ya kani kamadan ban penlong ya ke Shillong Premier League. Ujine PPD ban tip bahaya kani kawai. Namar bahaya ke fast ground. Nadu ke sini kong bangi ong ban sina nagaliang jongga government ban nagaliang jonga ngalaterwa ban pensiang artificial turf. Ban nrei nagaliang ke jongka SSA ki ong ba em ngin le dau natural turf. Firu pitip ya kata. Bat Andre hadian pat tu bamlong tika ban pelong ba ngin le da artificial Andre ngarang du sini kong ngala terwa ngong ba ngin le du artificial to Andre ngasutu ba bat ngisutu aden bengalai keren lang bat ki ba umlong iman nomor pin pen le lik kejing le kai ka hapani le kai man ngi du natural kan katang sipang kala pra madan I think fi ru pi kata ba through your experience pila associate bat ka sports la bun snap Andre tangga wengi ong ngini keren ya kejing shisha ba katai kemadan idon kam leda cerita berfitip bakatu ke kam ke bangi ai nakaliang ke sport cepat kila tray bat kila bun bala pendap ya ketu kemadan Andre mentang ong ipi ngala ada propose daka do pelang artificial to bat kani kala ya ngani tu ipi ke kam surkar kam dai basu ong mentang memang ngila ham slam dia ban propose mar mencuangi ngila i no nomor beli yu baki ong le da natural to bai dan rai dangi mut bangin le nadu mencuang tangan itu pila dam jadi nanti kadau ki prepare na dong sedong ngikwa ong ipi bat ngan nakaliang jonga ngan penti kena bangan tray sitam bagi department ba ngidi ban yo ban siang daw artificial turf ya katika madan fas katarai nalong kum nuru kum katkum kapis bangiat menta katkum gejing pen kre bangiat menta bat yo kontraktor bat ki company ki ong ngaladap ong kili wanra no katiar dang pun poi no uplang dang pun poi geroba dang pun poi ni ki san nomor bangi kwa ba masun kol ya tenda kamat nang ya henry kakam kanang ya no sedang no nomor bakam sya Pistu kuat bagan ni league ke Shillong Premier League season kan kan kiu kan long balong ti pot mencuai kata ka digi jing terang jonga nadu ka download ka keren kata mendai ba ong bengini le politics haka po sports in sports there should be no politics ngam kuat ban long politics ka sport ringi kuat ban le bana ka benta ka jing mentoy jong kinong ile kai ki jong apo kan keri po celak ba ki jong kata ka digi jing kuat tang bang ong ipi ngidon kam bengini trilang ban sya kan dia ringa na kuat ban insya menin ngadang ya keren ni Menen kadang don meeting ini, kadang keren YouTube. Pestat ini, bangin le ini. Adjust ya kata time. Nomor kadon ke tenda ke belah hot shopee pergi try. Tapi hab kumno kan dang dap 4 upload nem tai pilawan ban sekali. Kan mi gejeng keli habakot hab jubak mangah. Tenda ngakwa ban le biang pebiang babaro. Kan ya don lang gejeng stu cumot kan don ke jing ya hun lang kanang ba kanom don kanulu gejeng